Datang arah anak kan gak mau aku deh. Benaran. Apa asal? Lipa Vida Nardo. Lipa Vida Nardo. Ono cia tati itu naran. Nara Asekai. Nara tu nara derun. Tu nara catuka. Nara asekema. Oh gitu. Anak rekai kok. Ngasang boh itu gar apa Lipa Lipa Vida Nardo. Lipa Vida Nardo. Boleh itu Lipa Pateng. Lipa Pateng. Cia tatin Lipa Pateng. Itu ada apa? Lipa Pateng. Lipa Pateng ho. Jadi ya Asekai. Asekai, itu mata itu tebana. Asekai ini tengah emak. Asekai ini tengah emak. Boleh nga emak demak. Contoh ame aku apa? Ame aku dak buat acara apa? Eme di pacar nganci aku pateng. Oh gitu. Asekai. Itu kak. Oh itu. Cako kolel tong Gitu tuh Senin kuliah. Dua turakun gue gaya itu. Aiho polin bolen lah. Ono mece itu apung tombo itu. Ono me tongka ono mai ata anak ronaho, ata ngarana. Oh. Ata ngarana. Tongka. Codi haya revung. Aiho polina jika tagu vagala di teo bantang asam pulo galo. Ya. Ai kudala ka cung loce koroto. Cung loce e koroto. Ngonga podo. Tuh emang toela. Lanak kebina. Tuh cala congo, tu aku itu. Itu ak, ho tu ak. Yo. Aco di teoga. Yo. Emea boe ataya pemanga gemusi. Ya. Te compo dolonto kan. So, tegili ha. Tapi lapeng kalau di tombo itu tong. Jadi perlonto da mita. Tervang kanan, cala tu aku itu. Te kepop. Lapeng, ceva di tu aku ta. Ceva. Ceva tu. Laning emea ata mengketu nga. Ame naheng ko pa, naheng. Hang kabe ya. Eme naheng ka te. Te macon. Ami mint kolon. Ya. Ite musim. Londang kita, yo. Londang. Laku. Jadi rajan sayolo kan. Bisa raja dulu. Telu. Letang di vai. Letang vai. Lipa. Limbang tuh. Komen tuh limbang vai itu laku. Komen tuh limbang vai hitung. Lipa letang vai. Ayo cop saya sina vai itu limbang. Letang. Poli letang vai pecing beo. Pecing beo. Itu po lipa peha. Cita siap situ lipa situ. Lihat ngaranak. Oh, lihat anak ini vai. Oh, kat siap lipat. Itu terguna harus doa tenung onel soho. Goso. Kut ngacenga gitu. Kut manga tahun sebentar barang kita. Tuh ngace tomokal. Jadi ya lipat. Letang vai. Pecing beo. Peha. Peher. Kita lonto kita amen beri kita. Golo terlonto. Baru kain. Molan toko. Korontong potang ireng Holipa. Siap la tengarana. La tengarana. Digaya Dano ca della podo dukol. Oh, itu polisi aku rilis. Lapodo. Lain lesoho kan haring lembah kayo lo ngop dia anak ini vai dite. Setuju kayak misalnya bantang ya. Asli. Coba mungkin pandai selesaikan ko ya ngopo tuh ya apa hiu podo lonto hiu dite. Podo lonto dite. Podo ame tiba podo lonto. Eme tiba podo. Lain le gesar ko le hubu. Gesar le tuenga kafe. Itu kelihatan banget. Jadi ante tema ngasang kalau ne apa gitu. Ta linga cikang misalnya. Ne hotel ami beliga. Te. Jadi ya vakar di tepodo sinata cekin bakil. Ya. Sina de hitu ga. Bigai senana. Tuer kanan ko itu. Tuer kanan. Kita ngas tu ngai. Senana usenu ga. Jadi ya bongo atas saksi tinggi hilang hiu. Tetap makin tango. Atau pisah lasing itu. Sasuatan. Saksi good point. Cibo itu tunggu saksi itu. Ya ta ngancel nara apa yo ya nara apa? Pateng yo. Itu nara derun. Nara daru ko nara anak sekai yang ngance kawa makoe. Oh ngaco. Pokoknya penting cara rakin. Cara rakin. Ngoya laninga tetap bahas vida. Bah, kisi telu isu. Telu yo, bahalise.
Cala Jakarta dia diang Ya, good letih mung raja ho. Ya. Jadi ya Nganceng vali muing ko lilisi. ngance vali mung. Jadi ya lipas so ite ngance vali. Ngance sabung. Sabung sih. Bisa Sabung. lasing sabung. Ano ruku dito. Ano kebiasaan na Calipat 100. Oh, 100. Kut sabung. Good sabung dah. Jadi ya ngance kalau itu emang atu enggak 50.000 itu emang so. Ata mesen na mga lapin. Mga lapin. Mga sabung. Ratang pauwa. Ratang buto Ula peruha ite. ulap ruha. Gulun manu. Oh. Kepok. Ya. Jadi sangkitan raja dite neka toto nomor neka pasang abang. Neka kata hemong kalimat gitu. Neka kaya toto nomor neka bacangkan. Neka bacangkan. Neka pilit merek na. Cala itu. Jadi ya. Koa lapis lamia. Lapak lamia. Lapak pasok. Jarang so. Jadi ya itu dia. Ngo podo itu ke? Ngopodo itu ga. Emea cayo. Ate negara bo, tumbo podo apa bo? Podo lonto bo yo Yo, podo Podo lonto. Apa langsung lele itu katapan. Valid. Valid ga. Begitu. Jadi ya podo sekitar bisa apa sangkalan itu pakai standar. Podo lonto. Maksimal ga 1 juta. 1 juta maksimal. Maksimal. Comongetan. Itu kita kali ga? Ame podo lonto. Comongetan itu ga. Laning la gesar hiyo boga. Laning Tuh kesar. hang kawe tuh surdum. Mea comovan ga 500. 500 comovan. Comovan. Nek kalau ya babail Neka kalau. babail. Ame newa melajib tuh kayak kisaran. Iya. Jadi rentang apa atau perlu amangan boga dia 500 sampai 1 juta. 1 juta. Nika pamain 500 nika ya Utama 1 utama 1 juta. juta. Itu ngasang ame paluk taur gauk pa nika cas Iya. pantang one ya podo lonto itu Iya. boga. Nah, itu bo podo lonto poli itu ga. Boleh itu. Sedangkan emea podo keta. Podo keta itu, ya. Podo keta itu ga. Nanti kalau istilah podo kalt bo hiyo Iya. Podo kalt bo hiyo. Podo lonto itu sama seperti podo. Iya. Tapi ame podo keta ikut Podo tuh keta. ruku go sakit itu. Ikut tuh dia. Ruku gua yo. Jadi ya emea cayolo beoga. Iya. Do kita babang. Ai itu aku Mga istra gua, mga kulit saya olobio gitu. Apa masang benda apa masang gerap ruha yo. Pentang-pitang cala tomo Aya hitup tong itu. Iya. Jadi me cayolo beo terona ga. Badiruha deh. Badi ruha. Badiruha. Iya. Polisi siap, polisi mengkang kalau Boleh disiap. mengkeklis ga. Pas dengan gong, ho selama gitu, tolos gong, salang gitu kan. Tolos ngong. Bentar lama do. Curu kule. Eme cayo na pa Ame anga. curu du poro itu kita kayak. Pakai apa? Hese kolonto. Eme curu du hitu. Aya curu ne pa angkol. Nitus ganti pakaian ga. Oh. Pakai pakaian la. Kata badi sih. Pakai pakaian di sea. Da kilon ga. Ngarabeo. Ngarabeo ga. Pakai Oh, ame curu ne pa. eme curu pa ang. Curu de kole podo ga. Gitu ngopodo ga. Curu sih. Tolos di gong ge. Bentar lama do ba. Ni yang baru dah ceni ga. Baru ceni. Baru Ceni. ceni. Ceni ni tu Ngo amola. cai ho amengo ane apa ga ane acara gerep ruha yo. Ni ane baru derun ku ya nana. Ko ane baru gendang, ame baru gendang ane apa. Eme mama eme seta anak gendang. Eme Eme ada- baru gendang. Oh, ame gendang. Tengok kan gendang ho kan gendang ada atas cagolop tuh. Aya mangap ngona gendang itu. Mangata Atau ya anak riang. gendang. Anak gendang. Anak Ya. gendang. Atau ya apa? Turnan. Pukang niang. Turnan Ya, one gendang oh, itu. oh. Mangata tu turnan Oh. one gendang bone. Karena ata rame rais oh gitu. Ata lele agrat. Oh, lela geracap ngasang suta sekaya ta rame rais. Begitu. Eme lele agrat. Le hubungan apa? Hubungan kawin. Hubungan kawin mah. Tapi manga ta turunan gendang. One gendang itu. Nganceng langsung gendang di. Ngance langsung one gendang di se. Tiban itu acara itu. Ngance tiba one gendang di se. Acara ya. Tapi lele geracap sih bukan nganceng one gendang kole. Nganceng langsung yang baru apa? Baru buat kain. Tapi ini kerabu kepa olon ditonton tombo apa luta apa ngasang podoho. Karena du curu hiyo bukan, curu mola sobu itu. Yo. Curu mola sobu karena curu nepang. Cow itu ga? Apakah curu itu seka atau lontova? Sama curu dua kali hiyo. Tuh apa lontova ya? Tuh, boh itu. Du curu apa? Curu podoh itu. Curu dua podoh itu ga resep hiaga. Ya. Laninga curu itu paga medano.
Ya. Bajarang no curu. Bajarang, medano. Jadi leti molas itu jarang. Oh. Foto. Dadang kita jarang. Manga ta dadang. Bajar atau dadang. Nara hot dadang ko makoe ko matuan. Oh. Leti molas. Sen kole di hitu. Sen kole itu. Oi. Toi dingo kole tadi sole nia behogta. Itu gara-gara di seta apa, Pak? Seta anak rona tengah raya petah. Seta anak rona. Beleng kami ke. Ame vaan kan harapang itu tuh, berarti ya pandai tersinggung apa? Keluar saya kan. Oleh. Ada apa ho? Ini kata memat itu ga langsung mga sinyal lah tentang apa? Mengko kata lagi kono me bewa di devai ho ga mulai reia. Bewa apa? Bewa apa ho? Bilang bisa vai so. Vai apa ho? Bajar dari hit. Tapi itu leleng itu baca. Celes dia apa? Dulu untuk pedek celes itu poa. Pedek celes ya. Itu poa. Oleh itu sange da babang gulangat itu bone salah ke so. Boleh itu emet saya. Tahu eta apa? Iya mamang gerai sih. Bau di atas kah? Bau di atas. Tuh bau bon, bajar. Ai bau lewat tap molas itu. Gitu dano. Boleh itu itu po, ngkonen baru oleh gendang. Tapi ini ada sehop tak ya, artinya terlepas namanya ruku gua sakya danong aku meden pak. Ruku adu ngoporo itu kan gampo tang kasa nila soe. Maksudnya nuk tang sih, nuk tang selala. Onel soho bapalando ka. Jadi gampo kat. Gampo kas. Oleh itu, temang hemong kemamus. Temang hemong lami. Ngasang pecing beo dite letang vai pecing beo agua peker ciamis itu ya cainan baru tombos itu liar bang itu arbang sehingga tuh mah bodo dia anak corona sot ngopo ya begitu mengkek konea baru mengkek ga molaso baru apa ngasang bunga baru cini Ceni, itu ceni hiaga. Tuh yang baru derundi. Tuh yang baru ceni kita pakai sebaju apa ga? Pakai sebaju dah. Sebelum grab ruha tuh lo pakai baju bewa kita. Onan itu kan. Beor kayak kilo gitu. Ya. Itu po ongkang kon di bareng gendang ka bedik dia ruha. Ya. Ruha apa? Ruha manu kampung. Ruha manu kampung. Cora sing ruha sut mio ga. Ruha apa? Ruha cara istilah ruha leca ko ruha. Bawa tema itu asalnya ruha kat. Asal ruha kat. Atau ruha buruk ya. Itu di ekep. Itu ekep ini gitu. Ruha itu di ekep. Gitu. Siap. Baru main ka saung ngelong. Saung ngelong apa? Saung ngelong. Manga saung, manga haju ngelong ko. Tuh remang. Remang. Manga. Apa yang bilang? Saung melai manga ya. Saung melai itu tong pamain saung. Saung itu. Saung itu. Remang ya? Remang. Coba Arab domu ingko. Iya. Canggon. Cara apa ya? Pesek ruah itu. Saung ngelong asang itu. Saung ngelong. Itu saung mesih ya. Tapi kumpulan dari remang-remang kowe jadi satu. Saung ngelong asang itu. Kuduta apa pesek apa itu? Pesek ruha. Ruha itu. Pamain de saung hitu one apa raga. Beta ruha. Mongkokin ruah ho. Jadi apa bang? Ketengan buka. Mongkokin ya. Mongkokin. Harus bikel wedi. Dua posisi apa ya ga panelonto ruah ho ga Greta lolon. Tuela bang. Gitu. Saung ngelong so ikut nganceng apa ya topang hia. Nganceng ndang hia. Wedi pakai bay apa dia? Pakai bay panang wedi. Dulu sebelum wedi itu kayak maksudnya mau mangarvon koleku. Langsung kata komando katla. Ya ga. Ya. Bay panang wedi. Boleh bedil nana ga itu po bedil hanu. Bedil nana. Bedil hanu ya. Boleh bedil hanu ga itu po lut vibe nana musim main. One ruha itu kole. Itu po masuk kone. Masuk kone bareng. Metsain bareng galonto sit ciwa. Yo. Ravang la. Ya. Tongkat anak vinah. Ya. Ai ho kali cai di tega. Kapu lami. Kapu kule. Bote kami gitu kolti tengah sang demak. Ya. Aya kudut olon lami poli bedin ngasih ruha pengut pentang dia apa? Pentang pita.
Dion kin bo Raja Hiyo, Raja Gerpru Hayo. Dion. Olo kapu Dion eh. Kapu Dion. Poli kapu ga itu po len kapang Kapu tua. kapu tua. Dua tetap makin ris boge. Risa biasa eh. Tuh risa adat pa. Ito Risa. poli pa risa Risa biasa itu kapang Tema perlu apa kalau itu ga? Hiata hota jadi ngopo do itu boga. di ngon itu na. Oh, itu di ngon itu nia tetap reveng apa kalau dia? Vailu boto babang bentang. Ayah Lecai di lecai dami. Agua ba anako ba ta. Ai pande pulu agua lo gitu. Oh. Ai poli ngasan cika tagu vagal gud mopo pacinggolonto baru kaeng hanu dami betagam. Gud mai podo peher dami ya. Oh vailu. Boto babang aku langat, babang aku bentang. Itu dia larin cain apa? Larin cain ngon itu. Poli itu pau. Secara otomatis itu gitu. Iya. Itu terkut di Temangrai ho, secara otomatis ame itu di Lambo Gelejong. Pedina tanah itu apa kalau ini acara adat? Apan kalau ini acara demi itu di puung di Telejong nebeo itu. Valu Matado. Iya. Rantai rojon toko. Bentang 7. Mara mata mana daet toko ronto tetap kina. Oh ya. Komen mana daet toko rontong kulit. Tetap harus Bota rojon toko bentang 7 kan. Itu marko cite kemana kok. Batang bang lisem. Tema porong nomor nih. Porong nomor. Atau mesin reveng agua lapeng tai. Rokok tombo. Jadi ya itu ada perlu bayar gua apa? Gua nipun lah apa Yo. Valsoho. Anggro lontai. Itu lain lah acara adat. Komen mana daet toko ronto. Begitu. Boto babang boto rojon toko bentar 7. Kut lemo tuh untung lemo tuh ngono baru itu. Ya. Buti sempo kantan cegong. Oto cegong sempo. Ya. Boto babang aku langat hiyo boto begitu. Supaya mereka juga lindungi kita punya tidur malam tuh istirahat malam. Oleh tempat itu. Iya. Jadi ya len deh apa? Yo. Kut len pentam pitang go teda anak. Ayah silih sekali tombo. Mau ketarik pentang ngasam pita kaya host vida dami. Oh, itu siapa gitu? Talad apa? Talad vida. Vida letang vai pecing beo agak peher. Itu telu lipa. Dan harus pakai lipa Pakai lipa. Tuh mah barang cebana. Benda cebana. Lipa. Ai ngasang lipa pecing beo. Tuh itu wak pecing beo tuh. Lipa letang vai. Lipa letang vai. Lipa boleh ya Vars itu kah? Itu polen manuk bako. Pentang pitak sapu kebok. Manuk bako. Pentang pitak sapu kebok. Oh, sapu kebok. Konco itu acara pentang pitak. Acara pentang pitak itu Bapak Lando. Pertama jadi ya toe pitak tuh. Iya. Toe kebok tuh. Memang comong raja konggu tagung get mga pacar banan hanu mga tayang lata data ko mga ya adong atan hanu nekaluta glorong kayo ne kilo itu va dia oke va tang situ oke do baba paras di do man gut pentam pita kapo ko naka vote ho ya itu betuan betuan tuwe kebok tu tuwe pitak tu ngong boga sakit termasuk ke beti lebeki masa ungkau data kose oke ba politu to suku tondek apan kole memang beti cabana oleh keluarga itu keturunan penyakit keturunan kan neka lu teglorong pakai rukudan oke de ceki gitu itu maksudnya pentam pitak gua capu kebok itu raja ngasang panen ngasang kain kilo onea caya bakti luar biasa adat magara valis bola apa la anak vina boga ala anak vina lipas gitu kole raja pentam pitak itu tetap vali uratna lipat dua kalau segi kok tes yang sabung itu Terus yang sabung itu? Ngance sabung salipas. Ngance sabung. Lain itu ya ngance sabung 50 kat. Coba nih lipas itu, maksud polivida itu kan. Lipas kita reding na mungkin itu kan. Ngance bakoles. Ngance bakoles. Lain yang pakai lisen juga. Soang kali ya. Misalnya 500 buka. Lipas toroso. Lipas todo 500 balik. Todo kemumu. Gitu ya. Juta ya. Tambah ya seng oto.
Sengot. Oh gitu. Seng ojek du kolen. Ojek du kole. Boleh itu. Oto dungon. Ono may golo batilon to itu ta puli apa podo itu. Boleh itu. Seng raja cung le loce ko to itu agi candela. Can ko lah. La podo mas. La podo ko ya. Oh gitu. La kut bako da po. Beling na aso. Beling namanya. Beling kuta beling asang nih. Beling itu mungkin nggak jelas ya. Ngomong coba beling ngomong barang atau bako deh dihai. Tiba dihai. Beling Beling ku terais ko. Ku pandai hibur nain ko. Beling itu apa beling? Beling na rasot ngopodo. Oh, beling. Beling na rasot ngopodo kuduta nisang nain nisang nain iya kan. Beling si sega dari college. College, yo gitu. Te kolebon kat. Te kolebon di sini. Manga ya voli media du kole. Atar ding. Lah itu, lapodo, bawa kole. Osua jutaan seng koca jutaan. Makole kemping lah itu. Tuh ya benda kana. Oi, sana. Ngai diokin seng oto. Oi, itu sebuah seng ata bakol dia. Apa ngasang la aku seng kemping la. Ata vali musia. La aku seng kemping. Seng kemping ayo. Sedangkan seng bensin oto apa segala macam. Macam ngerding kata cecok katanya apa, one cikan. Bagi set ngos itu kan. Oh, gitu. Atau bakal musim ke kuthang apa lahir bu? Lah gua seng apa? Oh, itu atau vali kule musim. Vali kule musim itu. Coto mbo dihame kule musim da sky hota ata mucurup lain. Cai musim ga? Lonto kule ri. Lonto. Ris la anak apa la sky so. Asal tiba dia mau. Jadi ya hoa ventana santete beling dis. Beling. Agua sangkalan ga. Sangkalan. Navarangas. Navarangas. Itu macam pagi lah, pagi seng. Pagi seng, pagi hansama apa? Hansama lah. Berarti ya cemol lah pokoknya. Cemol ga. Itu sa urutun selesai boleh apa? Letih veki apa? Ca manusia. Pada ca kain kilo. Wih, luar. Amea mungkin makanya apa? Namanya tombo sobo urutan sobo ga kayak damas ka. Calama aku ditia mungkin mas macam apa ngasang pedang reveng bah latan ta lawan itu mutan atau ya porong lonto torok lo cuni kiri so kira-kira caus itu apakah ya perlu cau pakai gulerong ko apakah harus ketika sa tombo atau cau tadian menurut oneme pandangan dite reveng dite kuta mancing lu ta lorong jadi eme pakai sange taunga sake aku sake di sempo. Jadi oneka yang kilo itu tuh emang rintuk tahu ngasang piring agua senduk. Tose agua mangko. Tuh emang rintuk tahu situ. Tuh emang rintuk tahu situ. Ai kain canai koles ise mata pamle atau vinta. Sangeda sekai. Itu raja kanang buat itu beki kanang raja lontot sama kanang. Aku iset pamle kole. Jadi manga sise dulu. Saksi. Kung ngaji sama lain ko kami belajar. Ai manga ngaji one lavaga lagu pentam manuk pentam pitak. Ya. Apa kalau dularin China olokan olongoa Vita gua vantai sih. Sehingga validi aduh itu. Ngong tak ya berarti ya sanggeda lawan itu mutan apa? Ceven kita itu tanah kemangrai ho. Nika kita ya hemo gemamus. Pakai koco. Pakai gulerong. Pakai sake agua lerong sange dapa. Vintu kan. Nuk sange tangaruk. Nuk sange rut. Begitu. Baik validia ke. Validia tiba dia naka delek mosi delek aya politang redinga apa tepecin dite tombo apa temu podite agu taya apa tabai dite lutru ko sake. Ceven kita onea dedeka pengasang tenung vana lupa. Rojok tombo kuruta kain kilo. Anak suamongko, anak onereha istilahnya gitu. Jadi itu sa ande masaka casua ya bokong atau ngaceng tombo lami one lesoho ngaji ko bengkas dami tigi dami kalagi poroma onamaya apa taya pulerding bokong atau pulia tombo bone lotor locene kidami lesoho lo tombo situ tombo lolo sale taya avo jang kut pecing sangal vaki ka bahasa ngla sky aku mau pula vado one temutana ya lino ceven kita one kain tanah adak magar itu. Jadi ya validia
atanda sanggeda nangalis tukang yang ite kuduta porong lonto torok dami so jadi tegi dami te yang kakoya poso te porong sanggeda tombo di Samalopo aya tombo so ite tombo kuta botol do pone so tombo di Samalopo tai di Siame tura di Sumatua kuduta vava na asgi na vava sale tai vava jang lau jauh lele gitu. Itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Kak Mas, terima kasih banyak Walidi.